Good morning. Ngasigi video yang minarase hapetang card ki message adagi timing afaba ado ngasi se irai shu oire na ko irai se kai machu set kadam no sky blue machu set kadam ne ko ado ngasai gi aina machu hairam draga su ko hadi nungti gi aina ngasai gi magi heading pi badu to colors to color adu color du gi flower gumba na traga hadi aina love ki symbol gumba du maina hapane adu su dum gi yengo ketang ko hadi phazana yeng boy taraga di ko adi ngarang thursday ne ko hadi ngasai gi word tu gi matung ne yellow flowers gumba hapa ado ngasi se hadi blue ni ko hadi ngasai word tu da ko hadi tarot reading haraga blue machu gi kaino ma symbol ma adu ga dain taroga hapa dum yaw bani kai gumba aina hai bati tharaga so aina semba matam da hadi e ba matam na traga magi heading pi ba matam da di ai chi thadam ne ko ado khangjana mana loina di khangbu di khangdaram ne ko regular oina yengba ngai gi hai tare ko ai gi viewer regular oina yengba ngai di hadi kari numit ta karamba machu set ka dabano hai bado loina mak hadi adum chimha pura bane bado ado aina sum hadi reminder oina natraga hadi anoba lakwa mi gi damak ta aina nuti sum share tau javne ko do sida lere card akum se ko hauzik tagi hauna positivity create tau ko chahi lorem dai se aina ngarang hai pe tha gi chahi lorok pada kai tau bi positive kainoma create tau ba hadi aina e bani khangde e bada ga itho ba angka hadi e bada itho haraga di ko hanak chahi da aingonda afaba lakiba part tu ngai tho hadi phattaba do longthokro ba side am da khambra aduga afaba incident adum afaba aingonda thokta ba dina kaino taw mo na ko aduga afaba part to ngai hai tare ko hadi diary ma cham taro ko loi ni tho ba adu itho ga ne hadi isai thanda parak ba hai tare ko last ta pa matam je kyam nuai ge ngo ba aduga ai gi damak ta afaba tarok ba min harasini ko handak chahi se da ai ga khana bana ta ba ai gi damak ta afaba tarok ba mi ai bu nungsi bi ba ko pa adum ba mayam se iyo ba hadi ibagi loi banai da hajik ta gi hauna hadi positivity kaino ma hadi create toraga di lakadori ba chahi se su yam phagani ko ado phatta ba se yaringe hadi inthokra se hajik ta gi hauna ko ado sida leire card ohum se de khan bi rase kai message lake ha ba do ko number 1 ko ngasigi wena sum chamam na wakhan gumba leraga di meditations bring answers and ha ko adi meditations bring answers id aina hajika hadi ngatang aina meditations ki kaino budi hapadi horom ne loina 7 chakras ki di oidri ko hadi khwai first crown chakra gi hapkhram ni ko crown chakra gi om chanting gumba do tobi ko nungti gi tobu do ngasai ki aina purnima numita hape harga purnima katang gi nateba om chanting to bi ke shukai deba especially ahan ngai oitaraga di ko hari to bio ko loina mak chakra 7 chakras ma ke loi ma hapake hadi video sem baji da hadi yam sembang hadi phnam di sem bane ado ai loin mak torake do hadi meditation brings answer ngai ko khoi first kan ba ngai gi number 2 se success le ko ngasi to gada ba kai lege success oina la ko number 2 ko number 3 ko number 3 gi darka le ga di mingon da gi mating ni ko ask for help from others and I say I did the color agadi mingondagi mating gumbani biba aduga timing ko timing of habasa ki pung mangaga minute ni putare tagi ko mangaga minute ni putare tagi na pung mapan ga minute ni putare phawba malere ko adugi matung da ko pung 13 ga minute tare tagi na pung 12 ga minute kun taruk phawba malere adudagi amuk pung 3 ga minute taruk tagi na pung 3 ga minute kun taruk phawba malere aduga nungdang na pung 3 ga minute ni putaruk tagi na pung 8 ga minute kun taret phawom lere ko aduga atheng bagi na mu 13 ga minute taret tagina 3 ga nongalam dai gi 3 ga minute 9 phawba sisina timing afaba ko timing afaba se kai gino anok bangai ge moi hapetang aram ge ko timing afaba aina thaba ama tawdoine haraga di sigi timing se hapetang yenga follow tawi ko hadi mapa charaga di tobiyo ba natabi da ngasai ge aina matam afaba se ko matam afaba se pung 13 dane atu aina yum de chakada di pung 9 da chakada ne taraga di yaro na ko atu hadi kai gumba hadi 9 ngasai gi 9 ga minute manga sidi phare ba ta kaino se timing se ada ai 9 da gi thoe ba khambra da ngasai gi minute manga du da ngai ra afaba hai tare ko afaba lak tori ba kaino du da maina chapi wa ni da even phone ba ta tawre na khala se mingon da thabak ka mari lena na hai tare ko phone gumba taw ko pa ate mail tha ba khot pa na har se ne ko dum ba mayam da loina use taw ba yai ba ado ngasi se irai so ire ko irai se oibani na irai se love and relation manifestation tawning ba ngai hai tare adumaina tawbi be ko kashu kai de ngarang purnima gi tawba ya bodi loin tawna ramani ko top ngai ga ado ngasai gi main oina haidi friday se ko haidi ena haiba do haidi venus
na rule tꯧꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ love and relationship manifestation ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯉꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ 777 ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ 777 ꯑꯩꯅ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯣ 777ꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯄꯨꯡ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ ꯑꯃ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯨꯡꯗ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ 7 hours ꯒꯦꯞ ꯊꯝꯃꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯅꯨꯃꯤꯠ 3ꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯕꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟshipꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯩꯅꯣ ꯉꯔꯥꯡꯕꯨꯗꯤ ꯊꯦꯡꯉꯦꯅꯦꯅ ꯍꯥꯞꯈꯤꯕꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯪꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ 777 ꯁꯦꯀꯣ 7 is a divine numberꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤꯁꯨꯃ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦꯀꯣ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯦ ꯀꯣꯟꯅꯀꯣ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ